Tuepuke kuwa watumwa wa kuweza kuwa na roho ya kutokusamehe. Tujye tuba intumwa zo kugira umutima wo kubabarira. Tukue watu wa kuwa na roho ya kusamehe wengine. Tugire umutima wo kubabarira abandi. Mtu amekukosea, niba umuntu yakoshereje, Yesu alisema katika kitabu ya Mathayo, nk'uko Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Mathayo 6:14, anasema kama hausamehe ndugu yako, niba utababariye mugenzi wawe, na Mungu wa mbinguni hawezi kukusamehe. n'Imana yo mu ijuru ntiyakubabarira. Kuko watu ambao wako na roho ya kutokusamehe watu. Hari abantu bafite umutima wo kutababarira abantu. Yeye anasema, baravuga ngo huyu tutaonana mbinguni. Huyu tutaonana mbinguni. Atiwe tuzahurira kesho. Utafika mbinguni na ile roho ya vile. None uzagera kesho kwa umutima. Mtu anakukosea. Umuntu nimba akoshereje. Kama ni mwanadamu anavaa mwili. Kubera ko ari umwana w'umuntu ambaye kubiri. Anaweza kukukosea. Ashobora gukosa. Lakini kitu chenye ninakuomba mpendo kwa mchana wa leo, ariko icyo gusaba mwene data, uwe na roho ya kusamehe wengine. ugire umutima wo kubabarira.